Mwiri tutoyo todo client wake ni Uria na ni athiire ungimweka atia etondo riu araruta ne na trained na arutira mami wera mwako atari atiga na riu kamushara gake ni gakereka we ko ni wesi ukika atia inyu muracokia na kou na ti inyui kono we DJ ungika atia no kumwethera wa gwika etiguo togenyitanira tuli uguo no tumwagira wa gwika tuona kinya mushima Sabina no twagira mwiri tu yundu wa gwika atondo hena kamwanya ndiraiguite keho ga gutwara manasi na hari inde to tugetindeke na hau anagara higanira kareo bas Sawadi, as I promised you, you won't leave my family. Hata tukitoka hapa, you go back home, ukae huko until God opens another door for you. May God bless you. I'm so thankful. Ikaraide. Hemu do itago shuma refrigerator. I don't know whether shuma is here. Shuma, okay. Akire na hauja na ni mundu mukuhe pio mwogera wage kuoneka. What you kill not nyoba guito kutsetwo ICU setup thini wa nyoba mundu cio no wa ndeithirie na indo icio. Some are so expensive no ni ndeithirie na gitanda ke high level state of the art na ndandihirie ona teni riu nani. Then we were using oxygen lipo mattress na indo icio itire kundu kungi ire riu cimucie gwakwa na tondu wara Ngai atura muoyo nie ndigacihuthira kana mutumia wakwa ri ungekorwo wina mundu wina thina ucio ri kindly see us, we will donate even the oxygen, we will donate to someone who is suffering tondu nie ndikwenda guikara nacio na hatire murimu ndireterera guko gwakwa atinie ne kesi ati murimu jetereire kana mukuga tatungatire thitito donetiro na wina thina nie gugo uguo ko ina mundu ina challenge teo we can anytime give it out. Jokie gatho cia mwisho fio mami yako mathibitari maita matatu arata kwa Benigithae na no nyende timurugame tu Benigithae Lawrence team yo elder adume haha matanogaga Milka Jambi Lea Mase wa mumenya Sir James makenyitana ashogorana waruka mutuge kugutondo kino mage kumwona timu yo magethondeka gurufu na makeresi besha cia kurihira mami thibitari rita ria mbere over 1.3 million within 2 weeks hamwe na ndo online kanitha wito online tuino kamucie totetida tokema involved in what we are spending daily because we are spending daily and paying the nurse and all that and checkups and all that tugethiko nina mwaka mami arari koregi odwo aya ari maracoka gurufu-ini na ndungi wanyu o maketie ni ati twarekia mtogwa mume gurufu ni twanina gurufu ya mbere mwaregeire hau gurufu ya na ndo ngiri na kindu mukiregera hau andu 700 na mukireka kuma gurufu na muraikara hau muregete kuma na ndirari gwo kariki muretereire o tumuthinie ringi o mwetereire turi mami ararwara ringi gucia ni muonaga bara ina jeje nene mugieterera tu ndoe bara yo akiringo ria keri oho muracoka na aria maumite muracoka. That is December last year. Niki muracanga ringi na turariha another bill turakurutira bill ona muthibitari murarega kuma gurufu. Last week Monday nina mamia guthiro ria gatatu acoka ri tukirega kumwira karago ndio manire naku ni ndathiete gwika birthday ya mami nie mwaka yakwa yakinya miaka 50 ihwa ndahetwo ni mundu ngiuga ngamuhe ndimuhere wodi
Ndimwire thank you ko jiara, thank you ko menyerera miaka 50 iho ari ure ni ndakuhe kana gwagarurire gurufu hindu mami akikania huruka na kiandika my mother send off ado aya ari niyo mekite maundu maya what you see ado mekite mundu maita matatu maundu ta mauri kono we deputy president ri ungimeka ate ibe uri kono we DP ungeka ndutaya ate itaugire marathimu Oge korona ka fori metire muri kana inyo mogiuga ate horo wa ndwaya mutikyo moko manyu igoro tu umuge marathimu maikite ogo maite matatu matekonoka andu akanitha taguo atumia taguo ekanyita kudikiaini mutire mwatira gwakwa ahoria biashara moikaikara kegocio imai meri mutonyi no nyendio rugame handu ni handu anaivasha geithia ndwayo oguo othe urugamirira na ivasha county othe no nyitirira na munyiri mutonyitirire by the way ni jwe muraingi ona andu ana ikuru ndiura ha sergeant sito gekire ongani time ekolito tuiganire oguo bas we eko oguo tu thank you nikurugama na maito tanoka kuhuruka muthuri arokite kamuthinjira mburi na kaugwa na agakuria aconithio tumaguta tu ni ari amburi iyo ni arakorirwo aruta wira muga hamwe na athuri cia Naivasha group ya murari nayo Moshua Karaja Masay and the rest, thank you very much, may God bless you. Dudu ya Naikuru, thank you very much. Amemerekia Mansaimo Kajimu Areo the munyitireire ona nige media no erogie thutha wanyu etagwo content creators. Thank you very much. Todo wa mbere ni muchakaite hamwe na ithuĩ na mugatuma tucakae peacefully. Rege na rege hau kabere ni kuracakayagwo kwina hatings no ndo maundu maria marandikwo mugacakaya mwire atihia na mukinegenaga tondu he mundu andika kiundu gikaratihia ngoro no inyuĩ mwareka tumuni peacefully na mutina to heart ona inyuĩ Ngai ro murathima na atume mugakura mutuike media house nene niĩ nguga nĩ thank you kuri inyuothe ndigĩa na time ingĩ ya kũka haha aini a tene fiu ta Musaimo aria mainite thutha ũyũ nĩ mũramenya Musaimo wanjerie gũkũ acio nĩ mũkuonio thutha ũyũ wĩra ũcio wĩna Sir James nginya Karaiko mũtungatĩri marĩkia rĩ andũ a mwena wa Karaiko no mũgũthondekwo andũ a Karaiko mũtigamba gũthirwo mũrĩthondekwo njuge nĩ ngatho cia mwanya mũno Ngai amũrathime gũkũ nĩ mũciĩ nĩ Kaimbaga no tulionanaga no tuliukaga governor ndakwirire mimi ukinihitaji niite tufanye kazi hario game batara senator niite hario game batara keraho MP wakwa jita nie ni guka turute wira tuguteithania wira uri ungikorwo ho uri ungibatara ukawariria na kiaya mwini rutera wakwa aria magicokanira handu mari thate jita mimi najua dawa yao CS thank you ne guka gwitu thank you muno ne guka gwitu jokie gatho cia mwisho pio mzee rafiki yangu anaitwa Wajakoya. Kuna mwimbaji anasema I don't know how I did it but what I know is I did it. I don't know how we became friends but what I know is we are great friends. Na tena ni rafiki wa familia yangu na kijana yake ni rafiki ya kijana yangu na bibi yake ni pilot, anaanza kufundisha bibi yangu pilot, lakini anaanza kumfundisha na kare kadogo kanyumba katoy sitaki afundishwe na ile anaweza muua. So honorable Wajakoya, thank you for coming in Nyandarua. Huyo mzee amekaa hapo nyuma yako ni mzee wa Kikuyu wa chama, atapanga vile utapata buzi hapa ama Naivasha mkule, na tumeshukuru na urafiki wetu na wewe uzidi na tuzidi kuendelea pamoja. Asante kwa kuja kumomboleza mama yangu. Thank you very much sir. Thank you muno
Bishop JJ. Kweli andũ nĩ marĩ arata angĩkorwo nĩ mũrĩ ndũgũ na wacha koya. Wewe nimesema asante kwa sababu amekuleta kwenye maombolezo ya mama yetu. Asante sana. Bishop pole sana, najua ndingekuhiga niwe mucini wa atumia na mutumia tondu ndanaga na time yao kahaha ajira njuke njire andu ira ni ararugire DP cai gwake no anyita hau ndinacokio ndu akindu kingi ati uthire andu ira ona ni ndina chance ya kugira DP cai gwakwa. Thank you DP ni ndu awoka gwakwa na ukarugirwo cai na ukanyua. Thank you very much. Senator Shokita Tamaitamana, almost all of you, no mokete kuma hedi o maundu mekikete, but Honorable DP woka kwa mushi, na spend all that time. My wife is so happy. Na no ede okerigi. Da no gete ne kurwa no ede okerigi. Atina toge. Atina no ede family yaku etuke friend ya family yake. Thank you. Thank you, Mono. Bishop is my good friend. Thank you for having me here. Your Excellency, Kidimadani na dina mono. Dina itakuwa na kutali dia tono na mutumia di moira. Dina wali muritu mono. I'm saying this from the heart. Daoriga kanini kega, tor kanini kega ni damu teithire ya ndari nyire na kineneha no agicoka akiriganirwo. Ndamuhurira ndamuhethina wakwa anjirire ucio no wethire mutungatiri. Ngecira mundu uria ungi mwega ingikuhiriria na Moses Kuria. Ngithi gwake akinjiga boardroom mathaa meri na mundu ina thina gutire handu atangiikara. Akinjita tugikara nake mathaa mana ngiriganirwo ni kunjereirie ngimuhe thina wakwa akinjira ucio ndingihota ndiwethe atungatiri na hindi iyo mutikarigana ndi bishop na thina wari muritu muno. Ngecira mundu uria ari gukora ni methu ngikora aranjira ndi muteithie atuike senator ngimenya ucio thina wake na rindu angiguteithia ngithie kumwira thina nigetha ndeithie ucio kirema badilisha tiga nake tuonanaga kanjira bishop hoera tuike governor ndari no ndungi ngiaga mundu ikira ngikora Sabina jikira atiriri umiuria Sabina ni mwaragia giko atiriri imba ngugwira ateri nduthie kanitha ya urore ndungiguteithia ucio nake akinjikia kanitha ini ndarora kanitha ino yakwa yothe ngikora mundu ringira ni gatumbe bishop witu gatumbe nyendete muno na kigogo ndangiguteithia akwiraga wi umiririe ni wajira ndi umiririe na ndi na thina ngirigwo ni uria gwita ngiciria kore gasha ni very strict ndiona uyu aguthia njire uria ari akimarajira utuko. I am saying this from the heart. Ndi mahoya-ini ni thiaga kanitha mahoya every Wednesday. Ngai akinjariria akinjira thio kore JJ ngikora JJ ambiririe gutheka uyu no wandeithirie thina uria wothe ndari naguo na gutire undu itangigwikira JJ ndahoya Ngai akorathime tondu ni njui hena mwanake witagwo Daniel ni last born ya JJ Daniel nithugukweka mweke wona tukirikiriria nigetha uge kaundu kare kwendaga kuga. Your Excellency, ni uriritie kora yakwa maita meri real shedding my tears niria uraririe uria waruzire your brother kuthikiriria uguo media-ini ni ndo ajoi. That thing really touched me. Anake itwale othe mwe guku njohi ndiri kindu iteithagia tiganai nayo. You really touched me. Wa keri ni uri uraugire uhoro wigie forgiveness munene andu aria megiaga Ngai ni amambaragia kwinyia kuu gwaku na gwakuga ruriri runyitane Ngai tunyitane. You really touched my heart. Rora mandikaga mafuku maugaga forgiveness ugaga mundu uria urekanagira mundu uria utarekanagira ati no ta gutharia daraja
ukabatara kumigera. Thank you so much. Munene kiniroro wao thutha waku. Moses CS, thank you for working with my brother. You have worked with my brother as a friend, not as a CS, but as a friend. I thank you so much. You have worked with this church. Na thank you muno, Your Excellency, mtoto wako nyitania kanithoro. Thank you so much. We are happy. The presiding adire kuona munene wa bururi kule Nyeri. No mothi tutikwagirio kuma kanitha tondu go turambiriria Holy Week. All our bishops are in Bahati. Nigetha turuge maguta na JJ ni agoka Thursday. Nigetha nake akuwe maguta tondu ni priesthood na idini imwe. Nigetha nake akamba twarira muthenya ucio. But we are still waiting for you. Na ni joy gawi to ni aguturathima twigaganyurire piu nigetha tuke twagira ukorwo Monday until Friday tutekuma kanitha, but because of our mom twoke hoya rutha nigetha tugiuke. Thank you so much. Mungu awabariki. Rugama ina iguru tukugocaga ina kifungo kimwe aini aitu othe tumwendete muno Martin acio othe maragwetwa Karango Regina inyuothe nitumwendete muno na